Wega mutegeri nontu wakona kanya kugwatanira na bautwe kiri weru ntuma thaitha tumbita gwantinyari kenywa cyane jamaja tukubanganirete tukubana aru akirente to cheto Yara tukudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mwari ungi gukumbatira mutentere ciegembe akinyire mirimo mwanya kuthangikirwa na gutetera kana gakaeje. Akariba mitongo kwejamwa na kwarire wamba bo ithaka bya mwingi bakiwa kuri na mibango ya kwenda kithaka kiae kamagana jaire kya mwingi. Mabisa ba Kenya Power kwengone Karibarare bari gwita kugita stima ire bakugachie kiri na mirango ya nyuma. Tugakuretera gicunce kebithatu na kya muthia kerugonoro mwanya muri jwa kawa. Orenkire minwe monaniro mathithio tukobana arwa tukianjiria ntito chietu Octavia Moni urani murito wa theology na mbirite rugendo rwa gukumbata muti kwa mathaa 93 gitumi kyabo ne kiri kuria mwingi kugikantu barabetha iro bakiangaikwa ni mirimo mwanya takibaba asma murimo jwa sukari na kinya gutetera kana gakaeje karaga kuoneka guteja nirwo Nicholas Chabare gatwambiririe na ntito ije. Boy child atatan kwa drugs sababu ya kukosa support na kukosa kazi. Tayari kwina kuje eboga nukuma akire mandagitari ate kwina thina imbingi cha mantu megia mathugania. Octavia Moni kuma ntere echakaga ajite mwanka ntere chelare na kugwata amutine kenda athi inambere na gukambinira mantu makonenie na thina acha kiongo murimo gwa asima murimo gwa sukari na kinya thina acha murimo gwa kibaba kana epilepsy na thina iraigwatagira atwana atatweje. Mimi mwenyewe nilipitia challenge mingi because I was a victim. Nilikuwa na suffer epilepsy and asthma before I was diagnosed with diabetes. Na ninajua zile shida mtu pitia. Like when you faint, watu wengi usema we ni wa shetani, sijui umeingia kwa Illuminati. You are left out in anything to do with society. And then ukifika pale OC unakuta because watu wengi wameamua kuficha hao watu wako na hizo shida, unakuta OC hawana hizo dawa because hawana record ya watu wenye wako na hiyo magonjwa. So hata akipelekwa pale OC unakuta ni si rahisi apate dawa, ataenda kununua nje. Pointi ya kwariria ni point very important na nisio tumenya masibitari yetu tumba kwithwa tukibanga kenda tumba kuthuranira mantu ya asthma na epilepsy. Another thing na kwariria kintu kya diabetes lifestyle disease no nyayo yumbite kwithwa ingite sana especially enterisi yetu siembe tukena rua tukethwa twika gatenti au na tukethwa twina our staff bakarethia au na Octavia na bakethwa bakithimantu sukari bakethwa bakithimantu pressure na baibele sa mantu ya issues ya epilepsy mantu ya asthma na mantu amento disorder. Waria kuga agwengwa aina moroto jo gutigira thirikari ni kuthinambe na kuthikiria noe mutaramu wa mantu makonenie na ariera na kuria anto ibwega kinya bakithinambe na kurutha mantu mama bakurutha makwata miti bakathingatiria mantu mama kwariria imakuthiania na ngugira bakuruta. Rombare yakwa ndi muntu umwe wa amenyerira ariera katuku antu betu ni bae more creative kenda tumenya gureta ujumbe burapo kwendekana tukinyetheria antu betu ujumbe bukinye buri urapo batere kwithira buri ketheri mantu ya environment yo kwenda twariria ukahagi muti yontoke yo kahagi muti yo mubao kinyo karara kuo kwa tukwira mite mibao yonde kaitangwa kenda ithima bietu bya ndoe bitikanyare ukethira ore kureta ujumbe burapo ngo bwatethia antu betu na generations ira cietu ingikeya. Thanking Truphena Muthoni for showing us I'm not coping, we are not coping. Nieti ametufungulia njia ya kuji-express. So kila mtu mwenye ana hug muti, usiende tu ku hug muti because you are hugging.
hug for something that you desire, for something that is a burden kwa roho yako. Kitu unasikia ni uzito na lazima ifikie watu na watu wapate usaidizi. Kumalare Gebenoth, Petan Class, Chabari. MC wa Mitongo Evans Mawira Kari na tongerete ya kariba wodi jikiri maromba ja kwerencha murungu kenda kukaria miunda ya mwingi wodi ne bakiarebo ugite kuri na mibango ero ya kwenditha kabya mwingi ntereu Mawira akiuga batitikiria untu bubu bukarika indi bo bageta na mbere kukaria into bia wakariba na ndini baandite tubao miundene yao kenda kuona ni ati miunda iji tiantu kiumbe mutugikare na kujirite maromba cha na gututumira report ije. Muthenya jwana MC wa Mitungu Evans Mawira Kari na tongeretia kariba kukiri maromba jarabo kari na jothokone ya matendeni jakuromba murungu kari ya munda jo mwingi jorabakuwa nika magana jairi na bakiwa kuri na njume bashumeretia bakwenda kujoendia inkuigwa kwena muntu gwetwa likwendeta itoneterwe natigane na miunda ya Mitungu inkuigwa kwena muntu guchieta abogeta nakarie miunda ya abogeta ya Mitungu yenene itoroi na twikureaja narwo kuthithia maromba turombera amba biundu antu baria bakwenda gwitongia na into bia mwingi bakiuga bakendia munda juju narwo tukujeta kubarombera tubera kirundu kiu igicindwe kirundu kiu gigitata no tukare gocindwa bakona bura mutanganga onere ngari ne mwangi na ndi Mawira na ugite ni mukana bakuyite kurita akiuga thaiji Mitungu iri na nchamba cha kubarura na ko bakathugania bakamitonya bamekinyangora bakuthugania na nkuruki MC uyu na tongerete mwingi kiri kwamba tubao mundene jo twakona ni ukagitojo ni untu ni kithaka kya mwingi tugwetekaneria na antu baba munda jojo tiringithwi muntu uriku kana uriku na tukoeja na rutha twauga turi baba matendeni andu babo bonthe bari kou andu bara betegeretwo nginya mundene jou isista ikanisa ya APC ni antu baba tuba matendeni baba karaja kamaketi kakageto ni mukuru witagwa family mwene ngeri mumbare omwamba ikaizire na jujunge imu antu ba thirikari account government of Meru ba MYS gwatweka kwe mugeni ukonekana kou muntu utikumenyeka muntu utikwereka muntu utitambulicite ugano na imbia kwenda munda jou tukweja na rutha antu baba bethere bakaritie munda jou na buria akonera guku atirongi na undi MC o Mitungu ntongeretie gutikethaka kya mwingi gikariwa kairi Mitungu gutikethaka kya mwingi gakinya gukairi ndene wodi yetu muthiene bonthe ni betikaniretie munda jo mwingi jo bati gutumika na njira ya kuguna mukari wa Mitungu na te kuguna njume nkai yake antu baigwe kiriro kia na bau batigane kulwa na migunda ya public ka migunda ya public itumirike gutethia o muntu wonde urore Mitungu te o muntu akaumagira na giuntu na rakenda ujwethie rijwae uga tutikwenda amba bakuja gutonyerera miunde mwingi mono ere kuritirwa ngugi cia murungu ku itonyerwa kairi kuma na arua na itugwitikia romba ria twaromba murungu agutuigwa ogwo keja gutonyo ikirundu gia kwenderea gutonyerera juu kana kuja kujujukia kana kujwendia ogwo koswira thinene na mono ki murungu kubera ginya bwatumira bawo ginya bwatumira system cia thirikari ginya bwatumira bwa abuse court processes no ndu tukumanyibo kwa abuse court processes ginya bweta bwa corrupt judges batu tukarungama no tiro tugetikiria into bibia tubiomba kuwa bibia Mitungu bia mwingi ke reporter ndito shaweru Juma rekwari yetu ni Mutuge Kare Gavana wa kaunti ya Meru Mutumanto Ithinkia na arombete thirikari nene gwikira kaunti ya Meru kiri imwe cia kaunti iri kamukira utethio bwa irio kumania na kiara mukira gitite na mbere gukujirwa aja Meru na ntere ingi mwanya cia ntheguru akiaria ari ntere cia Ngarendare wodine Kisima gicingone bunge kia Bore Gavana Mutuma augite na arigari kuona Meru itikiri kaunti iria citariritie kuinyereka na kubatara utethio bubo akiuga gicunje kira kinene buru gia kaunti ije ni kirumiri ni mparaka gitene gakimutegi na kurikithia akiaria rentere cia Ngarendare Kisima ward Gavana wa Meru no Isaac Mutumanto Ithinkia na theterete kaunti ya Meru na ino nyuma ya kwithirwa kaunti ya Meru tengetwo kiri kunenkero irio bia msaanda akiuga Meru nkinya yo ne rumirito yora ta kaunti ino ingi nkinya yo no igwitia msaanda naona
inasemekana kuna drought. Mpaka nikaona pia Nyeri, sijui wanatuacha Meru wapi. Meru muko na njaa ama mmeshiba? Ninaomba serikali yetu ambayo tunajua wanatupenda, wanajali wa Kenya wote, His Excellency President William Ruto pamoja na kijana wetu Profesa Kithure Kindiki, tukipanga kuleta chakula kwa jamii ambao wako na njaa, wamekumbwa na ukame na ukosefu wa mvua, Meru County tuhesabiwe, kwa sababu the history that has been there ya kwamba Meru County is the grain basket ya the entire region, eastern and northeastern region, is no longer truth. Hiyo history imebadilika. Meru County is almost 70% ASAL, ni kama vile Turkana. Na kumania nonto bobo bayora ngabana mutumana kwambiria mubango wa Rito Bachukuru Chiande korugagirwa uchuru. Nawaletea uji katika mashule zetu. Wamama, si hiyo ni kitu ya maana sana. Na hii uji si ile uji ya kawaida, ni uji ambayo inaitwa fortified porridge, ambayo imeshughulikia kila ingredient, kila nutritional requirement. Uji wa watoto inaanza this month, sio hata next month. Arite bobokire kiatho gya kurugura matanite ngarindari matanite rega atetheria muno akariba ngarindari barabara ariko watu Kenyamara gya kuthi guchwa utethio kuraya. Kweje na arua itugwiritwe muno nontu bwa kwithirwa itugwatanite na Meru County Government twaja kurugura dispensary yetu maternity wing ya Garindare jayega atethia communities ya Garindare na ruterwa Manyangaro na Kinyaethi ninyaba mweba kwena makuma mbujo kenda bomba utetheka kenda aciari betu bomba kwewa twana na njere bui na njere kumenyerwa. Wakati Gavana Mutuma aliingia ndio hii maternity ilianza kujengwa. Ni kweli ama si kweli? Na ikajengwa kwa siku chache na vijana wetu wapatiwa kazi hapa na maternity sasa iko sawa. Our mothers wanateseka sana hii area because number one, because of distance. Wakati mtu anakimbizwa mpaka Timau, distance ni mrefu sana, na wakati mwingine ukishikwa na ile haja ya kupata mtoto ama those labor pains ya ingojei, tukaona ni vizuri tukuje kuleta maternity hapa ndio tuweze kugrow hospitali yetu ya Garindare. Kumagi shibombunge kya bure ngiripotera ndeto cia Weru nyukambitaga ki Mutegi. Mabisa barwangirwa mainyaniro KPLC ni bakinyete mawa na kugitanga stima bakiuga agacikiri na mirango enyuma bone ontobutigete akariba na muthuro bagikana na kuga bekirite stima na njira ya Weru ni ontokinya bare atoken ambeteji chitheiro igitakiri kambuni je nandi ni bakuga kithira babekirite stima iji na njirere tiagirite ni bachokerwe mbecheira batuire kwithirwa bakireani Class Chabare atumenyithia nkoroke. Maabitha aba Kenya Power batindite kuthiruka ataoni alare na kugitanga alaini mwanya mwanya acha stima wamwe na ukuranga amita bakiuga ati ichikiritwe ena njira ya ukora bakaritwe ni maabitha aba ukaria na gutigira antoba na mithuro emingi na kinyango ichio chingitwe. Kenya Power iko na haki yao na sisi kama wananchi tuko na haki yetu. Hapo ndio tunafaa kufuatia ile ashara tuko nayo leo. Kenya Power kama hawakufuatia utaratibu watulipe, sababu sisi pesa tulikuwa tunalipa inaenda kwa Kenya Power. Hatujawahi kuwa na pembi lingine different yenye tumeonyeshwa tunalipanga inasoma mtu mwingine inasomanga tu Kenya Power. So hii kitu lazima ifuatiliwe, sababu haukufuatia ile utaratibu wenye ulikuwa unafaa. Hukuma ya account ya Kenya Power nontobo ko itane bateri to mbese itukuma ibure ya account ibure ya token itukuma account nenu na ni kwani sukuma boda boda kata kwa nini ana vai batakona bya kobo mabio ana mwana are yaka mama nonto mwana umwaka atona bya kubwithia bio ndeto ruwa twandamane kwamberia Jumamosi mwanga toto bisine neje itukuria antoka Kenya Power baisungusa bongo as a corruption of the highest order iri ambire ke Kenya Power aramba hapo antukethe imitazi na nobo be yawikira be yaba kuretera mitazi kuma Nairobi cia kuma Narok County bakia bakawiri kulare kaguri nduka yana cienda cia mita ndene Kenya apart from irasi authorized to Kenya Power kweli mbesa cionthe inkwenda kuonwa muntu ro kaitokeza Kenya
population ira turi yonde sima kethe aria mbesa ikare awita ke Kenya Power kana to Kenya Power sieta indi ne kethe mbesa ira cionde sieta ke Kenya Power ni mbirenge baka baka ni illegal connectivity kethe ndina mite kwa baka bakura baita ni wale wote petrol stations zimefungwa, wale wa mahoteli na mduka wote, wale wa vinyozi, hakuna watu wananyoa leo. Kila mahali unapata kazi zimesimika. Sasa hiyo ni nini? Tuna grow economy ama tunaiua? Akari baba etara atara enene bakona amantu imathokire na kai kuthiete na mbere na gutuga Mwanka tukithiru woni mucemanio no kuri uthiete na mbere gatigati ka maabitha ba Kenya Power na atongoria mwanya mwanya kwariria nkujanio ino yongo ikukuma Kumegebe North Petan Class Chabari. Skuru ya primary ya Kariani iri Muthambi ni imwe ya skuru ciari negwetari kathago ntukuko na kwenderwa ni baba ingi ikioneka kinya gukurukia aritwa bunene indi buti bukurikagiite ni gaka skuru iji ni na miburu ikioneka kinya guka kuingwa. Mwandiki wetu Antisomati Mugambi na ariungite skuru iji narambicheria kuoneka ni ya skuru ithamwi nyakie kujura kunthe irasi gutejanirwa na kinya gutoneke aritwa kana aribu tigarake mwarimu munene na kinya nyuma ya skuru kurugura skuru iji itigina aritwa baire bakioneka skuru yu ara mwaka muthiru yari na aritwa 10 yake. Cukuru ya gutinda ya Kariani primary wandi ya Muthambi kiri gicigo mbunge kia Maratika kutherekeria kia therekerie tene Chengiri na Nkinyango choi kioyaga ndagara kiri cukuru enu mwanka uyu twana twiri gake tucokete kiri cukuru enu Ndiongai eto kiri cukuru eno mwarimu munene gake nwe twithirite cukuru eno wenka irachi staff room na nkinya bieni bitigitwo ogu kwenda kununkanunkira Mugambi kugwa ntere turarionga kenda kumenya kira kiarire cukuru ya Kariani gitwikikaga thaino na aritwa baire bari cukuru eno baratutabaringitie ritho ara kuringana na tori banture no bagitwiraga Kariani tika yathire munde yathirire tene nonto wa manto nkutho ya Kariani yathirire kuma tene na ile agire jiana rika cukuru ika ira kwele mbia ngate jana ni ajali machenji kwa pika na gote mendero skulu ina mori ana alimu mongwani kama matikushwa jana nika alimu mashoka jana maona jana kaikolali matola ni makamera okani goti 1 2 3 skulu ya Kariani ka yathirire tene yathirire pole pole o tukionaga na twauga tukona untu gutikirwa interest Liu mujiari akono na gutige mwana ya kurutao kiromo ona baba kuromiria kabali laksire Liu batathomira jiana ni gituma muntu athija akaruta kaya kaira boarding twika Kariani ni athirire mwanka muthiru ana ikomia kiibo baingire kiri cukuru enu gitwikikanaga kwaga kirachi kia JSS kukware cukuru ya Kariani mwanke munde nyomba cia mamilioni na mamilioni mambecha makithirikari itigitwo gwikirija gwa imuthwa kurunda uthere kikariba 2011 na yari mbega muno na performance nonto na jana itiagira bo mangeni maandiko ni thirikari nonto nitwabituka but now kuringana na management ya skuru ya ukiri walimu maega matigwa alimu mama kwenda kuritaya riu mwarimu kethaga na rikinya kirathi ithano ja muthenya jiana magatinda barabara ni kuingerwa fees na skuru ni ya thirikari no ucokie milango alimu ni bele shuri na kero ni kudira boti ni kubitukia time kithaga ikinye ntuko ithire adia kwate kaimuka kamukonie antu ingi ni mwandike ni thirikari we tari gwo kwenda guciaria atura ringaringa obichini ya mwarimu munene aratuburabura tanduraku kana njuki agitugeraga obichini ya munene wa kithomo mbari cia mwangarimo wandiwe ni Muthambi na tugwikinya munene uyu akithomo akwigwa kira tukwenda aratwira ari na mucemania na kwogua tiomba gutwone munthi kana ntugo iria akuve kiri potra ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara
mbitagwa Martin Mugambi. Na mbere gukenera ntucitu twachokera ni gicunji kia bithatu na kia muthia kia ripoti yegie urimi bwa kawa ntere chia Embu. Ni nyuma kagitagate kuraja ukebebia mutambo. Nogosho antwara omba kweta kuona irio bithongi bitena goro mutindo gatigati tukugwata ugeni 19 Coins Hotel mukawa jo muthongi areo shiringi na getumi kenera irio bietu bia Uswahili bia ontwere mbori ng'ombe kukuchoma kana etheroki bithondeki fresh brew nontu bwaku twirugara mathaa 20 jana muthenya na utuko nikenda kagita konthe ukenda ugaturiungira twina offer special cha pizza Jumaine, Alhamisi na weekend yonthe. 19 Coins Hotel turi barabara ni Anjuri Ncheke gwankana na National Bank mukana jo maguta ja Toto Town twina kinya utungata bwa outside catering na kinya delivery ya irio areo kwenda ukaretero kinya gwa kunja wenda gweka order kana kiuria ringa thimo namba 0727 775 555. 19 Coins Hotel, where every coin matters. This is AFCON, my friend. Everything is a competition. Everything. The family meets for AFCON 2025. To book your seat, dial *423# to get or stay connected to DSTV access for only 1,450 Kenya shillings or GoTV value for just 599 Kenya shillings. Live on Supersport. Nende kama nani? Yes, ndio wenyewe ndio ndio bana. Karibu kiti. Hotel nani? Yes sir. Ukumenyiria ate go weturonkale ona ndeze. Mbie mwende. Baro maya wewe chokewe. Onde. Chivo. Atoto. Ndio ndaburu mwinkima ya Lea Premium na chapati china muruko meruka chiongwa cha mutujwa Lea with flour. Ini kana ya. Menyera na kuria nje yaku na njirere yagirite buruna mutujwa nkima jolea premium fortified sifted maize meal na juankano jolea premium all purpose fortified wheat flour na jolonekana na magurija mega buru na ni tamu toka kabura na New Palea Millers, nurturing the world. Nganilea premium. Zuku, home of quality entertainment with reliable internet and affordable satellite TV across the country. For $29.99, get your satellite TV dish and decoder with strong signal. Enjoy crystal clear channels, kids shows, sports, local dramas, Nollywood, Nat Geo, and more for $4.50 per month. Mama Kanana, music yako unga. Unga yangano faster. Madhe, kama kawa. Ala, bona huo? Wow, usema ndio siri. Siri ni unga wa Nice ambao ni 100% extra premium. Na bei yake ni bora zaidi na ni nafuu. Pia Nice Extra Premium walituzwa kwa kuwa premium nambari 1 kote nchini. Kweli, unga ambao ni 100% original extra premium. Nao unga wa Nice Extra ngano unakupa mandazi, keki na chapati nyororo na tamu. Nao mchele wenye ladha tamu na harufu ya kuvutia ni Nice Pure Pishori kutoka Nice Rice Millers. Mwea. Nice na Nice Extra Premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just $329
549 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Bagweta na mbere kurumira socio tutugicokera urimi bwa kawa ibonekete gucokera na njire nene nthiguru ne ntubukujirite county Embu antu baba ingi bagucwa mugatejwa ontuku gukurukira urimi bwa kawa na uthi bwa ko tukubona aru aritamwaneki na gutwikya rugendo rwa urimi bwa kawa na maita na mena majaki merageke kirigitunche gike kya bithatu Kenyatta kwa ni wapi Urimi wa kawa ni uthondekete mieke mingi ya mawira kuma kuri arimi nginyagia kawa gaka gagakinya gikomberi giaku gakinya mukawari ni kathondekagwa mithemba ngurani kuringana na uria urenda gukanywa ta uria turerithwa ni Dominic Mugendi ni twitwandirite ni turethondekera ni turengiraindira na twina kawa ngurani for example twina cappuccino ni kawa karia turutaga macinire tugekira na eria tugatukania na eria aya twina mochaccino karia ni flavored na chocolate na kemure muno twina nginya the black coffee karia ni kawa strong muno kuma macinire ugikagira tumai tunini na niguo gakore na musamo mwega nikavitukagira mutaratara wa gukathambia na kuvivua gwika mweka vivagwa muno na kingi gakavivwa tu vanini kuringana na uria urenda gukanywa kahoa kauma mugoda gatwaragwo kwi millers alafu maka ka process igakinya kwi green beans yakinya kwi green beans sigatwarwo factory kwi roastery siga sino ambayo ndo kuroast alafu sisi nago idwe karia tuhuthagira gacinago maita meri kwina medium roast na kwina dark roast wa uguo thiini wa biashara ino ya kwendia kawa no nginya uvitukire kithomo kiria kivatie niguo umenye uria ukathondekagira wa muguri kawa gake guku mikawa mingi yandikite arimu akuthomithia endia ao uria makathondeka kawa gaka kau gwakinya haha tukagathia na grinder riu tugathiaga fine niguo karute ka drink getagwo espresso alafu ka drink kau niko tuhuthagira kuruta drinks ta cappuccino latte mocha na ingĩ nyingĩ he drinks icio cia cappuccino na latte na icio ingĩ twĩkĩraga nĩ tũcoraga tũmahũa twa gũpendeza ageni value addition kana kuongerera wagiru wa kawa ni utethetie arimi na gikiro kinene kuona ni marona umithio makiria kumana na urimi wao waugu ayuthi aria marathondeka kawa gaka ga kwendia ni magwatite mieke ya mawira nawe ta munyui wa kawa ugakanywa uri mukenu ni undu wa wagiriru wako nenye pia nasomea hii maneno ya barista niweze kujua maneno ya value addition na hata niweze kuongeza value addition na kwa kahawa ya my dad, mkulima shupavu wa kahawa, na sasa si vizuri kuona tu analima kahawa na kahawa yake inakunyewa huko kwingine na huko nje. So ningependa kuona kahawa yake analima kahawa na inatengenezwa hapa na inakuwa consumed hapa. So that's value addition. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, Mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Mbunge wa gicigo mbunge kia North Imenti Rahim Daud augite kaire atika matambo tharaba jo motori wao wa Central Imenti Krimango chine rĩu augite akariba gicigo kio ni bethiritwe baikinyo bisine yawe kuromba mbete cha mbasari kinya kethira kura baringaira Central Imenti nera nande amurite kuthangikira akaribawe wewe ngwa honde nendekithite miaka mero gwikwa bira kithurano kijite akeja nangerekana na gicigo kiawe akiwa ni kubatara kwewa wodi ingi muthuri Muriuki na kurikithia
mubunge no thimenti no wera imdaun na inoroterete oragi shugamke ke centriment no ekile mangushini nikira kugati akaliba kwawe nibakujo bisinewe kumbromba ambasari ontubra bati. Hatuwezi kusema I cannot compare my constituency to Central Imenti. Kwanza wa Central Imenti, let's put it this way. Kuna mama amekuja hapa kuniomba kura. Kuniomba basari, sio kura, sorry. Kura yake amepigia Karai Primary School in Central Imenti. Mtoto yake wa kwanza amemaliza form 4, miaka 4. Aliapply basari, hajapata kwa Kirema. Mtoto wa pili amemaliza 2 years back. 4 years aliapply, hajapata kwa Kirema. Anapeleka form lakini hawapati basari. Sasa akona mtoto, sasa kijana anaenda grade 10. Kura sio yangu na ni anaishi Central Imenti Abodoguchi. And I have even got proof kwamba yeye ni wa huko. Akiwa ntobobo nebotero kwa miaka kadhomba na kwa kinya nikona ni akari pa Central Imenti nebakodhangeka. Anakuja paka kwangu kuniomba basari from Central Imenti na sio ati kura amepiga hapa. Kuishi anaishi Central Imenti, kura ni ya huko. Lakini ofisi ya huyu mjumbe wa Central Imenti Kirema Nguchine wamekataa kumpatia, na sio yeye peke yake. Kirema amekataa kupatia watu wengi sana basari. Na hiyo ni ukweli. So you cannot compare me na Central Imenti. Central Imenti are suffering. Basari hawapati. Vitu zingine pia mimi ninaambiwa hawapati. So hapo kila mtu abebe msalaba wake. Mudhuri Murioki, Weru Juma, Mutiri wa Kangangi. Munini wa gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Nyaga Mwisiraeli no reti atiari gwitikiria mfumi ciana bao cia kigerio gia KCSE na kubuga watanjara kienda bomba na kithomo na kiaria rinde na skuru ya Rugota Primary. Mwisiraeli augite mfumi cia kithomo ticio ibatere kugora uturobo mwana buga karaki uria barinya batathithite bubwega kuthungira kiri skuru cia na ubundi. Martin Mugambi atumenyithia. Nini wa gavana Nyaga Mwisiraeli auritie aciari gukenera na nginya kuganirwa ingirindi yonthe na bao bagwatire kigeranio ni kira kiraumire kube. Ninkwenda kulomba aciari betu na thiini wa Tharaka Nithi County bendere mbere kugwatirira kithomo na njira eu mbega bakugwatira nio koguo taite muciari wa kundiscourage mwana wae akimura gota perform. Mwisiraeli ariuga mwana wanari na ngirendie nthuku nombe gwitethia wa bunke rutaniritie na gwatiritwe na nkinya gwikirwa inya. Nambuge guti mwana bauba kurukite this time nitukubarombera muno na tuge guti mwana mugwedu nonto na mtuwa ala gwataka agwa na roma kiromo na kagwata ndigiri kiromo lazima bugwate ngirendi akodi university kiromo lazima bugwate akodi agwange ngirendi oyonde gutietira mtumbele. Ariki athoni gia chukuria Rugota wandia mithero ariuga wana na baije ntugoni wana bibateri kugwatirwa gwikirwa inya na nkinya gutirirwa. Kogu nkaromba turi mbere ku embrace na kugwatira kidomo tuya jiari na muno makiria mbuga jiari onokeja gwitirwa bonoke mwalimu na makosa butikaro demonstration kuri sukuru geriani bugasoma ndo mau quietly ngira sukuru itikadoke jietu onakero ne bukuona ndo batige pesa ya nduni maskuru alimu ne bo managers ba schools tio tu ajiani ko support school na tito dirikari ne to stakeholders ngotapata skuru yetu. Arikiritie na kuga kana gakaiji gatejanirwe bonene na ikyo bainge batakomba kwithirwa bakirunga njira nontu kana gakari kanenkerwo inya yonthe. Lakini nkabaririkania ne tukuona kweno batu munene muno kumenyera mwana wa kaiji. Mwana wa kaiji when we have 20 girls we kaiji ne tuirikana kamwe. Kwa mwana uwa kaije ala kuromidio wega umega sokojana iwana jiaro majiadi ata akagoro nuguti muromo. Keri potara ndeto cia weru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Barabara MCA Mwirigi Karinga na Peter Mutuma Kalembe na ndini bajukiti timu mwanya pia utongere kia mene kia dep ne kio bas Karinga akijukia kanya kama karirigiti wa kia magiki aja miru nwa Kalembe akijukia kanya kama wandiki munene wa kia mamiru nubaritete mukana jomurito kire MCAs ba kia makia bas baraba kauna mawadho ja kia manakuwa bakajo kiro matagare ja marito ni kia makiu mudhuri Murioki na Chekinya. Bas power
Bus power. Amakiambas na ndikyo neto tongire bubweru ajende ne kaunti ya Meru batongire tune mwandiki mnene wa kiama giki na Karinga na Peter Mutuma Karembe urojikitegete kiamukarikete Amakiambas Meru County the Secretary General na Mheshimiwa Karembe ali chairman kiama gyetu kirungi bwega nigikari bwega na inkwenda kuga tubangite kwambiria mweri jojo tukethwa twina ireta kwa members recruitment drive kathoka tukitaga mashinani nikenda tumba kwaria mantu yake mageto kiambas non to members bakia makiambas Meru County ni nkurukia antu ngiriegana twina 103 registered party members kamene kiambas within Meru County yake bakiuga na imoroto jao ne gutomatumia thirikari ria nene na kinyere anini nikenda gutigira tini bagwita kugibwaga bakiuga bokia makiambas kagitaga ka kiruterero na thirikari tukethwa tukeragia tukethwa twina ngwataniro inene na biama bionthe biria bire kire United Opposition kana biria bire ome ya murengo jwa thirikari no tukiama kiambas kire ome ya murengo jwa thirikari kire National Delegates Convention ire Embu tuma kiama kiambas musimamo jwakyo kuma na ruo gwita mbere ni kwithirwa bagatwe tukiona thirikari inene ne nini mantu yare kuthithia na tukiomba kurekebisha na tukona kwina makosa no tubatu tulikire opposition ni tugire au yes kukiama kiambas gitike thirikari kiama kiambas ikiababa kuwa one term yes Ruki bakirita mokana KMC bakorotwa kuweka gitakana ndi babiri kuthabakira mantu jake kiama nonto nekyo kibatumite ki assembly ya bari ene nominated MCA urori Meru County Assembly ure assembly Embu ure assembly ya Tharaka Nithi ure assembly ya Nairobi na kinyana no these twina members beto bari MCAs no nikiama gitubutumite assembly boita kwaragia policy cia kiama assembly tiba abue butumite kiama itakwaria mantu jenu ikiama kibutumite na kwa kuma na aru kuita bwambere ankwenda kubwira mantu jera bati kuthobokia arakia bati kwara buthobokia mantu jera kiama kibutumite Muthuri Muriuki wori Juma mutiri wa Kangangi Mubunge wa Makuru County ne Tharaka Nithi Susan Ngugi Mwindu na arombete atongira gutigira ni ng'anania antu bonthe kagita karia agutambia kinyento bya mwingi kire akari Mwindu akiwa gutigo ntu kubatere gutigwa nyuma kire witi na mbere riu na gwetete Tharaka North ta kumwe kwa kura gutigi nyuma bo kathakiri witi na mbere akiromba nande atongire bonthe kurita Ngugi gwakue kienda kuguna mwingi Paul Kabithe na Chekinya Mujumbe mwekuru Susan Ngugi Mwindu arakiaria mthiari ntereti ya Tharaka kirindio ngaci yake monya na theretie ati atongori babatiri kwira maendeleo nturani kenda mtoro rendi agakura Tharaka Nithi County renda affirmative action botiomba kumbera mthe kinyaga matheni maganene ko Tharaka Nithi kenda umetethia urenda affirmative action ora ukuthi muthiru muno ambe ukaukirwa kana neno rago waronde mbese chilu ikaregwa mtu kaya negana ndareke mucho kia kurumia mtu ikoyo muchwerere tia gutega mbio mtu mutigira netia gati wathia kange na utha kana tege makuyu make omunenkere koyo akara rwagite ata ambenjara kairi anti banenkero maendeleo ntura tutigoriri kinya ko yako bweta mbechemania Susan akiuga kathwana ni batiri kuritha wata muci munene wa kaunti no lakini kathwana gutweke ndikuote Tharaka Nithi gotie mtu kwenda wetegeria kana kama kathwana nio ndikuota ya Tharaka Nithi gotie mtu kwaririe chio ima chauru ima nyamora gogu no ntimo Tharaka Itharaka eri gotie mtu kwenda kwerewa kinyomba gya kwa gya thoko kira kwa gya kura ni machauru ndagiro mashini ile ya marimanti irajero chio marimanti hospital ko ruwa nata mashini ndongi uchi akinyangire marimanti mashini cia kama to chiro buchiririo inde Tharaka Nithi were kwe endi tie marima Kuruki Susan na thereti atigiti kia gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi kiri kithurano tuku atagigakarirwa imo Tharaka na Nkuruki mwekuru lakini ndaino nendo kugwa mtu akiuga ate gavana twemuruta mara wathibo mwerere araugire chuka nionire lakini tena kuwa mara nionire kaunti ino kuma 2017 yathagwa na antu bairi MP wa Mara na gavana
kore mtu waugire there is something called state capture. Tainobo achetha igo kugena county capture. County capture kwa tha wana tubaire bathe. Na bona babu bakuga chuka nionire bakari no kuona mara nionire bakari no kuwa mutharaka no atona na bakari no kuwa mutharaka atona ende na muka atona. 2013 twanekere mtu murume Samuel Mbairawa 2017 okuma mara Aritogorera kwirite gikundi kia Manoroni Disability mburi cia kurithagia na nkuruki cukuru ya Gakaoni Primary ana barabata kwibumbira barairerwa uniform cia cukuru. Ripotera Weru TV kumantere Tharaka Bete wa Paul Gwakabithe. Akariba ntura ya Thamare ni betikaniritie kunenkanira kithima kiao kiri kambuni ya Ruje ya kaunti ya Meru niyo Meruasco kenda rwithirwa runa umenyeri bwagiriba kiaria kagita karia bakugwatanirite na MC wa Nture Jimwenda Ali akariba ba kinyani batari guchandikithia kenda na andi Ruje ruru rumba kuba kinyiranja chiao na mwerekero kambuni yu ya Meruasco Romano Mwito nekirite akari wira ni bagutigira ni bakuguneka na murandi chujo Marion Karugi na reported. Kenda kwiyamwe na mutaratara yumwe yo kunywa rwiro kithima kia Thamare wa ndini ya njia akari ni basemanite na MC wo Mwendali na timu ya Meruasco itongeretwe ni mwerekeria wa Romano Mwito na witikaniria kithima ki kwithirwa kiri njarene cia Meruasco no ntuba kumenyerwo boya nondo twario tara monderisha committee nyingi cartel cia kuthukia rui na cia kwenyangia rui nenya tukia kunoelia iria twenjia kwa antu babwethi bakuria bakithuka cia rui kenda antu batikanywa rui so turuwa ruari turi antu ba Thamare na barato ina babambai na beto mwari bakambene antu barato ya bonde tuwa rui irumanenje Meruasco komitira ni bwetha cia lakini kwa tweka antu baba inge batikuona no ntokwe antu bopendelea saidie na saidie renge lakini baatu tuembode thirikari tutitha twina mapendeleo tuhakikisha antu bonde ibokinyelo iroe na iyo mwito yo thirikari yetu tuhakikishe antu betu bakunywa roi boya kuringana na MC Ali ithima bia roi 22 biri wandi neye indi ithima binanake nibyo bikunywa roi no ntubantu kuremwa kubimenyera MD Romano aitariria webo ithima bi kumenyerwa ni Meruasco twenda njia etina thine roi twenda njia harantu bena ndoi mici na twenda njia harantu bakurimana ndoi cio na ikyo kiroto kietu no ntotha injia tukwaria twina ithima 22 manja bukire ithima 22 ni ithima binana ke bikurita ngui na itukwenda kwithwa twina mikakati ira yumba kureta sustainability ara kwina thine rui ara kithima kiumba kuthuka na ituonere batwi turi assembly jirera tumbotethia ni undu imuno irie twenyambene muno embe na njia ikuthana ni ithima ki Meruasco uria community ne nkairo ithima kutitha kwina sustainability no ntu baimnywa rwe mwaka yu mwaka nele kana a few months kento kia thuka kwa twika batumba kuthithia na thirikari niwe rutangwe na budget so kwa twika budget mheshimiwa raba bwetha cia budget for example kithima kia Thamare uti muntu wethira up for asiete kikathuka so uti mbia ciekiricie kubwethia kithima kia Thamare so kikathuka kiomba kuria mwaka kana zaidi budget ingi ikia kubwethia lakini Meruasco no ntu water service provider itwethe atwena resources usia repair and maintenance kikathuka kithima kiba atwe tuteta kuthiulunka hapa na pale kuatu ucoambia cia kubwethia because the resources are already available katu yatu kabwethia nkiripotera Weru Juma Kumembe Peter wa Marion Karugi wa Naftali. Nyuma ya video kuoneka ikithiunuka mutandaoni ya maabisa ba borithi bakiura antu barabara chethaga pool na ndio tubone bukutirie ugambi bwa mwingi na kinya ikundi mwanya bikibwariria rwangirwa maabisa ba borithi rokirita ugia bwarua rwakomeneria bukatha mathithio jaja na kinya kugochonko ni bokuthithwa na ripoti kari twandene ntuko ithatu na baraba kagwatikana na maitia ni bakwirigira kujukirwa itagari ririto rake watho.
Rwang'iro rya rurungamirite kuthingatira mabitha ba Boris Nthiguru aipoa ni rwambiritio chonkoni kirikari ya Nandi Hills County ya Nandi kuthingatira video retambite mitandao ya mwingire kuonania unyumo bakiaria na andiki nteto umthe aipoa ni betikirite maitia mabitha ba Boris baria bakuoneka bakinyamaria gikundi kia antu arume banini bandu kimbethe bakithaka pool tuku wa Januari tariki 10 kuringana na aipoa video eu iria ni ya mathaa 5 na ndakinga 50 tuko ni kuonania mabitha kathomba bagitonya antu aria ndakaiwira thakagira pool na bambiria kubaringa batena maitia ID kwa mdomo kila mtu. Bwana mnafikiria? Mnafikiria ID yako na babu hii. No ID. Kila mtu ID. Kwa mdomo. Kwa ID wewe mzazi. Kuja. Bio. Video unitumite antu baingi kumeneria karikari kiri mitandao ya mwingi na Kenya ni bakuringa thimu bakiuria watho kuthingatirwa kiri mabitha bau ba Boris. Urungamiri wa aipoa rungu rwa mukaririgite Ahmed Isaac Hassan ni ureganite bunene na utumiri wa inya utiagirite ni mabitha ba Boris na ni bakuria mwingi gukiriria bagita na mbere na uchunkuni. Waziri wa ukaria wa ndene Kipchumba Murkomen nejanite mwerekera kuthingatira ikarikariri. The IG has issued a statement. We consulted earlier with the IG. IG has already deployed the internal unit team. The IPOA has also deployed a team to go and carry out investigations. Those officers who will be found to have committed that act will be arrested, they will be charged, and I can assure you that they will also lose their jobs if they are found to be guilty. Caleb Mutembei, Wero TV. Tugitana mbere na stoingi na ndari tungugi barwangirwa gimarungu rwa biuthurano biao nibio KMPDU na Kenya Union of Clinical Officers nibonanitie kumaka kwao kumania na mbere Nthiguru ya ritungugi baugima barabari kaunti-ini mwanya irio kaunti Embu Tharaka Nithi na Kinyamiro. Anthony Kathenya katumenyithia nkoroke. Rwang'iro wa gima bwa mwili ni rwang'iro ra thirikari Rais William Ruto ithiite na mbere kwinyiriga tigari ni rukuthongoma mutaratara mujero wa marima utungata bwa mwili wa SHA uri nkorea kubwe kwa rwang'iro ru amwe no gumathina nkuthono kwa mathiite na mbere kwa ngaratino tungata bobu kulingana na tongore ba mabarigitani baba irio mandagitari nurses na clinical officers imwe jathina ithiite na mbere kwa ngaratino tungata bogima bwa mwili maturani ni wagibwari gitani naona kethano ne bakwinyiria thirikari ja county ni jakite mathibitari maingi thibitari no itina rigitani mpaka omndiki nyitari akinyira wera ni bwankia mutungata bwa mwili kimandiguru nkiamea WHO. Hivi tunaongea kuna mahali maafisa tabibu wanakaa chini, mtu anakuwa na laini ya wagonjwa kama 200 kwa siku kwa facility. Wengine hata wanakuwa na zaidi. Saa ingine kuna wagonjwa hata wanabaki jioni inafika masaa ya kufunga facility, wagonjwa wanabaki hawajafikiwa kwa laini wanaambiwa wakuje kesho. Unaona wafanyikazi wa afya pia wanachoka sana, tunafanya kazi bila kuenda likizoni. Kuna wale wanapata ile shinikizo la mawazo ama depression juu ya kukuwa overworked and all that. Most of the counties are very good at constructing the hospitals, but employment of healthcare workers has been on the decrease. Mabisa baba botungata bwa mwili lini bote thirikari ja county kuongera rigitani bankiri madhibitari toke dhibitari ja mungi yake ndio na dhibitari jantu kiumbe. Kwa hivyo kuna shida, kuna gaps mingi na serikali za ugatuzi zinafaa zikae chini zione vile wataemploy wafanyikazi wengi ndio hiyo shida iweze kutatuliwa. Kidogo tunaambia governors kwamba lazima pia wafanye kazi yao, wavute upande wao pia kuhakikisha kwamba
hii azma ya UHC ama afya kwa wote imefanya kazi vilivyo. Kulingana na kiama kia mandagitari ya KMPDU, thirikari nyingi ja kaunti ni limetugitithia na mbere rwangiro tungata bogima bwa mwili na kagitanĩka kinyitĩka rwangiro ro kunenkanirwa kiri commission nene. We believe that if level 2, 3 are in the counties and level 4, 5, 6 are in national, the national is able to budget to employ health workers annually the same way we are doing with the police and teachers. Nao kagita karitani baba ni bamenete thibitari mo kuma kaunti ya Meru na Tharaka Nithi ile bakugeithiete na mbere kwandika aritani ta mandagitari na kubale misara minini nkirukia kuandika mandagitari ba Kenya. Wanadhulumiwa, wanalipwa kiwango mshahara chini. Hata huko Meru nimeona kuna mission hospitals pale wameandika raia wa kigeni. Hata kuna wakati wa serikali ya Uhuru waliandika wa raia wa kutoka Cuba. Na tukauliza kwamba wanatushinda na nini? Kuma mji munene wa Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Bodi ya kurungamira municipality ya Meru niretete amwe ikundi bya kithirikari birabire na njara kenda kubangira mutindo akiariria untu bubu mukarigite wa mbundi ugite bathithitio jo kenda gutigera mutindo ni jo kubangirwo bwega na kinya kethira kuri na thina irio ciumbe kwarirwa na kuthirwa muthuri murioki gatumenyithia nkoroke. Municipal mbundi ya Meru nandi tongeretwo ni mukarigiti wao no Joshua Mungania nibombite kureta amwe ikundi mwanya mwanya bya kithirikari bire bitango wendene mutiro kangangi kenda bomba kubanga mibango bangania ire atigira ati mutiro joju jokuthwa jo bangene bwega na tuijite narwo no tuboma ntuja kubangania municipality antu bethero bategwitango gichiao kuma mwe kubange bagitange turenda kwethera twina unity tugwatanirite amwe kena antu bastima bagikira stima bamenya barabara bakeja na bamenya barabangi nabo bagwaka bakeja na twinenya physical planners baleaja ikenda tumba kubanga mibango thirikari tugita tukiambiria mwaka juu mweru. Na sisi wote kama serikali, iwe ni serikali kuu ama serikali ya county, tukikutana hivi na tuweze kusemezana na tupata suluhisho kwa yale kwa zile shida ambazo zinakumba wananchi, inakuwa ni jambo nzuri, ili tukitoa huduma tunatoa huduma kama serikali moja kwa pamoja. Kilimshemene juju abisa munene wa mewa Sino Patrick Mugendi etho akiroterati bena mbango jo tikiriba kuthamia sewage ya Koromone nikendethwe kina marutero nyange ujo nikenda gutigira ati mutindo jo kwarama na kinyambango ekureta roje mutiro kangangi ikurekanwa nkuruki. Itukuona recently waziri wetu wa roje in the dream kumiki Meru Thika City nera cancel contract ya the contractor wa the kasi warenje yetu ya Meru na thirikari ni titemna mbere na kuja mubango rikenda komba kureta contractor wonge ndene ya Meru urokomba kurikia ngugije asi warenje yetu bwega na ikari bwega urakwagirite kambugera kini on the same apart from the contractor tembere ira nene ibara gutigira the contractor oenderete ngugia kundiko msikunga kurikia Koromone nikende kombo tuika tukundiko msikunga Koromone maybe in the month of March tukomba go make sure tukurita Koromone areri tumbe gwithira tuku decommission nikenda the waste tukomba gwita othe wina ronyange tukemba kwithira Meru yetu ikaribu wega wendi baona ndi dekureta karibu mutiro kangangi amano tongeria amwe nikenda bonde bari na kajoka mwe mbere ya Meru jo mwaka juu ijizo tangazi tajudhura juju akureta city ndene Meru na planning yiu niyo tukomba kuthithia na twauga nandi riu ringi tugathithia mucemanio twithirwe twina stakeholders ba Meru bongo para bakugia services yiu na inya bara baturungamite gisiasa politics kenda twithirwe turi amwe tumba gwita rugono raini iji ya gwitia Meru na mbere bwega. Muthuri Murioki wari Juma mutiro kangangi.